خواندەکارên هێژا و دەلال هێوی دکم هون dev dibaş bin خوێندەکارنۆش xwe ez mamosteya we ya zimanê Kurdî mamosteya Darîn Xelîlim îro waneya me ya refa heştayî bi rastî waneya me waneyeke pir giran bûha û gelekî xweş e mijara wêna jî li ser mêşên hingivin mêşên hingiv ew tebayên ku bi rastî jiyana wana yan jî em bêjin ser jiyana wan em biaxivin pir mirov matmayî li ser dibîne ji ber jiyaneke pir sîstemkirî jiyan dikin her wiha berhemên wan berhemen pir bisûdin ji xwe em gijî zanin bê hingiv çi qase sûdê wêna ji bo bikaranîna dermanan hin cê dermanan jê çê dikin her wiha ji bo gelek nexweşiyan jî dibe wekî derman em xwendekarên me delal ji xwe ev wane bi taybet em ê bixwînin wekî çîrokekê wekî bûyerekê bi serê kesekê hatiye em ê wê çîrokê bixwînin ji vê bûyerê em ê bixwînin û pêr pêrê jî em ê şîrove bikin mêşên hingiv salekê min mêşên hingiv nedidîtin kêmbûna van tebayan bala gel jî kişandibû piştre em fêr bûn ku bikaranîna dermanên kîmyawî yên li ser kulîlkan bûye sedema tûnebûna van tebayan ji xwe em bizanin pê ku dermanên kîmyawî gava got li ser kulîlkan jiyan ji ser giyayan dikin gelek teba hene gelek cûreyên wan tebaya ku bi sedema wî dermanî dimirin ev jî hinekin yan jî nivîskarê dibe ku ew qala xwe dike dibêje em matmayê mane got ev cûre ji tebayan tune bûne roja borî li nav daristanê li ber bihna kulîlkan li ber bayê hênik dimeşiyan bi carekê bi dengekî xweş ji nava xeyalan hilbiyîm yani ez veciniqîm evê dike nivîskar qala xwe dike dengê ku dihat guhê min bala min dikşan ji nişka ve rawestiyam yani gava got dimeşiş xware di nav xeyala diçûyê bêhna hênik û bêhna kulîlkan û bayê hênik li wecî wî dixe dibê dengek tê de ew dengaya veciniqîne û hema di cih de disekine dika dipirse bê ev de dengê çi ye guhê min ê ku ji dengê awaza dosta xwe biyanî maye di nava bişîşînê de pêl bûm ji xwe gava got ew deng tê de dibê ew hevala minî ku ji min xerîb bibû ji min biyanî bibû dengê wê tê me bê dibeşişe yani dibeşişe gava got mirov dibin lêvê xwe re dikene dengekî kenekî nerm e mêşên hingiv ne tebayekî bi buharê ye bi xwe buhar e bala xwe bidin yani hev qasî heskirina xwe ji vê tebayê re dide diyarkirin dibê mêşê hingiv ne tebayekî di buharê de ye lê buhar bi xwe yani gava got tu dengê dike dizanin pê ku buhar hat dengê awazên wê wekî bihna buharê dilê mirovan xweş dike bi qurmê darekê ve gulatokên mêşan û awayên tevgera wan li ser xeyalên me yên rewanî tiştekî zêde nakin daristaneke bêdawî di naveke li keskahiya wê de mirov bêhiş dibe yani dibêje ew gulatok çi ye komên yan jî kewar hin jê bê kewara a çi a mêşan kewara mêşan ew cihê ku mêş xwe lê kom dikin û we dibo komekê cihê xwe tê de çê dike dibê gava got ew li ser darê dibînim û nav vê daristanê de tiştekî mirov ji xweşikbûna wê ji serê şê xwe diçe bazara di nava keskahiya wê de hatî vekirin di wê bazarê de giraniya keçên ciwan geriyana keçên ciwan dengê piyanên ava sûsê ji xwe ew jî sûs çi ye tedêrî jiyanek em jê bê ereqsûs عرق سوز چیه او جی جوره که جی گیهای
گو او رهی وینا جرهی وینا اوک شربتك چه دکن او شربت گلکی خوشه رنگینیا جرین شربت لسر گوپک داران آوازین بلبلان استخال بکارانی یعنی هیجی بردوامه دنا بابان همو خوشیان ده هزیرین آمیشین هنگی و آوازین وان و هر وکی دیجیش و استخال دانی یعنی هیجی بردوامه بگومان میشین هنگی جبو پیک آنینا گلک کاران هر وها درمان کرنا گلک نخوشیان هزیرینا گلک تشتان هاتنه آفراندن اوه گشتکی امچد بینن گو نویسکار چاوا افتاباین گرانبوها گو جوی دم و جوی جهک و اولی قطب بون جبر بکارانی نادرمان کیمیاوی و گاوا گو دبینن او کیف و خوشیا کو پیرا درباس به دیتنا وان تبایان و شخوا بالا مکشاندی سر برهمین وی گو چاوا سودمندن چاوا کو امکارن سودی جی بگرن و دکان می دلال و هجا دوی دکی دمکار وکی رامانا بنگهین گلو ام چه بگرن دست ما چه ناس کرده برده داناسینا جیان و سودین میشن هنگف یعنی ما جیانا میشن هنگف جی مناس کرد هر وها سودین هنگف یعنی جی سودین بر همین ویجی مناس کرد داناسینا یعنی وکی رامانا بنگهین ام کار بیدینن دانا سینا جیان و سودین میشن هنگف جیان و سودین میشن هنگف تمام خندکار می هیجا شخوا واتین پیوان هبون بمره درباس من شخوا پیرشی مشیرو و دیکن لی همه جادی دوباره بکن گوبک چیه جه هری بلند گاوا گوتید به گوبکا چیه تی واتیا او جه هری بلند سری چیه دیجر به گوبکا داره نبس سری داره بششین ما گو کنکی نرمه بن لیوان یعنی گاوا گوه که تدبین تدبشش پیر او تیوی واته گلاتوک مگو کومن میشانن بازار تیواته سوس چیه مگو ناوگیا یکیه لکردستانی شیندبه افگیها جوره منال کویده که شیندبه لکردستانی هلبین شو وجه نقين قاوا قول بي از هلبيم يعني از وجه نقين انا ام بين برسين خواه چاره سر بکن برسامه یکمین دبیجه چما نویسکار او قاجمشین هنگیو ماتمای مابو گاوا گو او دیتن یعنی جبرکو بوبو دمک دریج او ندیتون جبرکو بوبو دمک دریج او ندیتون جبركو بوبو دمك دريج أو نديتمون برسامي دويامين دبيجة دبیجه سردما مرنا میشین هنگیو این گرام بوها چما مرن آنا کاش خود دوانه خود مگلک جاری دوباره کر بجبر بکار آنینا درمانی کیمیاوی جبر بکار آنینا درمانی کیمیاوی یعنی کیماوی جبر به سدمجی ام دبینن کو او میش یعنی او طبا مرن تایبت مدی میشین هنگف چنه برسا آسیه شخوا گلک تایبت مدی میشین هنگف هنه یک با آوائه کی کوم جیان دکن او یک جوان آیا که امکارم به آوائه کی کوم جیان دکن
آد دو جیانا وان سیستم کریه یعنی براستی گاوا گو مروف بخوازه جیانا که سیستم کری جیان بکه مروف جیانا میشین هنگه تماشا بکه گله کی جیانا که سیستم کری جیان دکه جیانا وان سیستم کریه سیستم کری یا آسیا برهمین و یا جی هنگی بین کو چه دکه جبو گلک تشتان تیب کارانی هنگی بین کو چه دکه دبا يعني جبو قالك تشتان تيب كاراني جبو قالك تشتان تيب كاراني تمام خندكاري ميدلال أنا كمان أذكر بي ميشين هنجب مجارة ما جواني ويسكار ميشين هنجب دماد بينه ما يدبينه جبر گوتو نبودن جبر کار آنینا درمان کیمیایی هر وهاب خوشی آوینا چوا که خوش بگاوا واد بینه و خالا تایبت مندی وینا دکه رمانا خوی بینگهین واته ام پیوان و هر وهاب پرسین وانه ایشی ما چاره سر کر آنا ام گهاشتن راست نویس آخوه راست نویس آمه سر سی خالیه شخو آنا دهندره هوا که خود جی وانه خود جی مددش جاران ده سی خال بکار آنی بو و بالا خو بدینه ده خوشگاه و گم بخوینن سی خال بدر و شاد بده که دش مردانه دیار کرن آیه که دماغو وانه آمه یعنی هوا کامه هیم بداوی نبو به سی خال تیب کارانن دما هواک بداوی نبو به سی خال تیب کارانی وقت مینا از بیجم از جفکیان حز دکم مینا سیب موز و أسي خالاتينا يعني هين شي قالك جورين فيكيان هن هين هابوك أخوة مبداوي نكريه قالك فيكي هن أجوال حزدك هين منابي وانا نقولتي هين بدوام كرنا بي هابوك عم هي بس خالي قابا قو أزبينم تين نشانه ياكو هين هابوك بداوي نبويه هر وها بردوامي آويجي هي آديتر دماکو هلبستک یا جی مالکک جه هلبستی بی بگوهستن جه هلبستی مالکک جه هلبستی بی بگوهستن بسی خالی دنابرا کوانک ده تیب کارانی دماکو مالکک جه هلبستی بی بگوهستن شاوا يعني أنا كأز هلبسك بني بيسنم دنجي كيا دنالي نالانا ولاتا دنجي غازي دكالي نقرابن شاخي خباتا أباياش خود بهاتية بكاراني دوندري وك ميناك عني نجوارة دنجي كيا دنالي نالينا ولاتا دکی غازی دکالی رابن چاخی خباته دوی دکی ده شبو چما ابمینا که آنی أمينا كدهندري برتوكا ودجي آنينه دو مالكه يعني جي مالكك جهل بسكي بقهستده ليه بالا خبدينه ده چه دانينه شواره بيدكي كوانك بكرنه وسي خال دانينه جوراوي افتي چو واتي تي واتي اگو مالك الجوراوي هين هن
تي واتيا گو هين مالك شي جورا وينا هنه ما تي واتيا گو جنيفي قرتنه قاوا گو دبني تله ما تي واتيا گو ابا داويا هلبستي لي انا كدندري بردو قاوا دمني گو سي خال دبني جيت هي افتي واتيا گو عن جنيفي هلبستي درخستي يعني مالكين هلبستي بيشاويش هنا ومالكين هلبستي بنيا داجي بنيا ويرجي هي مناسك دراس نویس آمد سیخال چیه؟ سیخالن ده هاوکین کو بداوی نببن سیخال دبنی شان جرگ او هاوکای نهاتی بداوی کرن هر وهاش بو بگو هستنا مالکین هلبستان لی جاران مثلا ام بیجن سیخال دنا برا کوانه که دو جور تنه نویسین دبنی ناول نویسینه افته واتیا گو آداویه یا بگو تلبنی تنه نویسینه تلجور نا نویسینه افته داویا دسپیکا هلبستی یا بگو تلحردو آلیات نویسین تی واتیا کو تجنیبی ناجي درخستيه ما بدا كدش خو ما اوشي دانا سكرين ب سيخال شي انا ام بين راس نبيسا خو بفورن رزماني وانا ياما برزماني ويلسرشيه وخال بخال امي شيرو بكن شخو رزمانا ما وقت عندك وقت بيناسه جوقتان دكر دسبك امي بيناسه بكن بشرا امي جورين ويجي بين الزمان وقتان دك او قرطافن بنافاوه ودبن او قرطافن وقتان دك او قرطافن بناوان ودبن چه دکه برده گریدانی چه دکه هر وها زایند او میجرا ناوان بمادة ناسين بمادة ناسين چاوا يعني أنا كجابا جو أزبيجم دي نابكي چاوا نابكي گشتي نه همو دي جهان ده نابوا دي لجابا جو أزبيدي وقتنا شخو وقتاندك وقتاندني هاتي أزبيدي هان بدقتينم جخورة أزبيتش ديا من ما أودي جناب واقع ديان ده وقتان دي جخورة ديا من تمام أنا أزبيجم بينوس بيبكة قشتية لهما قابا قو أزبي بينوسي بكم آخوة از نزانم بينوس قالوا أنا نيري يامي أنا كاشتر بينوس نيري مية تناسناك أزي چاوا ناس بكم أزي بيجم بينوسا من دريا بيره هم قريدان چكر دنابرا يعني بخوف قريدا وقتان دشخواره مكر آخوة هر وها دريا ويرجي مناسكر ببينوس چيه زاين داوينا زاين يعني نيري يامي زاين دا بينوس مناسكر قومي جبر قو وقتان دكا مية تمام آدي تر يك جمار پر جمار قابا قو ببينوس آمن تيواتيا يك جمار يك جمار ما فهم كر وقتاندك أو قرطاف
کو بناوا ودبن گره دانه چه دکن هر وها میجر یعنی یک جمار یا پرجمار و زاین داناوان بمددن آسین یعنی نیر می دریا وقتان دکره ام ناسکن آنا شخو ام بین جورین و جورین وقتان دکان چندن جورين وقتان دكان شخو او جي دبن دو جورة وقتان دكن اي بنافكري يعني جيل بيجن بينا بينا يعني ناسكري بينا تيواتيا ناسكري او جي سيحبن انا يك بيك امي وانا بني بسينن وامي تشيرو فاجي بكن این وقتان دکت بنافکریه یک جمار می یک جمار می یک جمار نیر این پر جمار هر دو زاین هر دو زاین تیواتیا هو هر دو زاین داره جنیر و میرچه بشخوا ایمه دو کردی ده دما کو تکر جددوا زیده تر خلاص بون دو او دو پرجمار تمام نوك عربي أنا عربي نبي أواي دوجي هي إما الجمع يا يك جمارة يا برجمار دو قابا قبودو دو وزيد الدر تبع برجمار أنا أمينا قال سروانا بينا يك جمار مي تبيج قلا من قل دبنگاه خواده از دزانه پی او گل نیریامیه مدریا چر ناسکر مدریا وقتانده کر ناسکر گومیه هر وها یک جماره گلا من ابین عادی تر چنتی من يعني جي خالي من خالي من بالا خبديني خال شخوا بيبك ج بنقها خوا نيره يعني ج بنقها خوا بيبايا دخوازايا خود امزانم پیگونیره ام بالا خبدینه چی گوچاوا گرتی وقتانده کانیر و یک شمار گرتیه ام بین چنته شخوا ابایا ندخوازایه ده ام نزانم پیگونیری یامی دریا چرا ام نازدکن دریا وقتانده کاره ام نازدکن گنیری یامیره آنه کادور ده مناس کر گو چنته نیره یک شماره و گل جی مناس کر گومیه و یک شماره پر شمار ام كانم بيجن قولين خوشك قولين خوشك ام كانم بي چنتين مزن من بالا خبدش هر دو ارجيت بها جنيرشي وجميرشي مربو ما جو هر دو زاين ام بيجن چنته ين بالا خبدي كالجاندن كديدش برگودتي بسوار ناين گلهف چنتين مزن ام بالا خدني خوندكار الميدلان گوچاوا اپرشمار جهر دو زاين داشي هاد بكار آنين جنير و جمير هر بارجي هاد بكار آنين ام بين آنكا السر جوري ياديتر فقط عندكش بو قاوا كومرو نافكي نبنافكري دكا او جي فقط عندكين ايه نبنافكري انجي نبينا فقط عندكين نبنافكري ياجي نبينا يعني تيواتيا نناسكري تيواتيا نبنافكري يعني همان
واتي أو شيء أو أكا أكي النا أكا أكي النا أنا أم بناكان ديار بكن قلك من هي قلك من هي دويدا كده أو قلا من مية يك شمار اللي نبنا فكري أو قلا من شواي صور شين زرن ديار النبيناية قلك من هي أو قل شواي شمرنا هاتي ديار كنا قلك من هي برخوشك قلك من هي رنگی و صوره یعنی ویده که دستکارم شخور دیار بکن بیاب گلامن چیه لگا وگو از اکه پیوه دکن وکی وقتان دکا یک جمار اومه شخامل ویده که دیار بکن اکه یک جمار اومه اوش بن بشی این نبناف کری نبناف كري ده تديار كرن قولك من هيا بدك أو قولا من ندياره مزن بتشوك خوشك رنگين صور زر ندياره أكي أمبيشن چنته أكي من هيا أو چنته من چاوای مزن رش قهوه‌ای چاوای رنگی وی ام نزانن افشی کی جابش اکی یک جمار ونیر تمام افشی او چنته مکر نه بناف كري تمام خندكاري ما هيجا ام انا كابين سر انه او جي ما جو برجماش بو هر دو زاين داجي تبكار عن جبر وزي هر دو ميناك اجي جوار بدم ديار كرن قلنا من هنا بالا خبدي وام كارن بيجن چنتينا من هنا أبحر جي هم يك نيربو يك ميبو ببورينن ويك جي نيرش خما جو إنه شبو هردو زاين دان وبرجمار تيب قارانين أم كارم بيجن إنه جمار هردو زاين مگو چیه؟ یعنی نیر وميجر چیه؟ يعني يك جمار و برجمار وكلي بقرك عجلاش وقطان دك هره مناس كرغو وقطان دك او قرطافن كو بنا بابد بن دريا وقرطاف هره قريدان چه دبه هر وها زاينت يعني نيرومي وميجر يعني يك جمار و برجماريا وانافان تي ناس كرن دريا وقطان دك هره شخوا مجوريه وقطان دك جنا دا ناس كرن كو وقطان دك مد بن دجوره بنافكري يعني جبينا او جي يك جمار مي اي جمار نير این پرجمار هر دو زاید هر وها وقتانده که نبناف کری یا جی نبینا یا جی نناس کری اکی یک جمار می اکی یک جمار نیر نه پرجمار هر دو زاید خوندکارن هجاو دلال ویده کمتین داوی آوانه اخوه هیوی دکم گوده گهشتی یا جی گهاشت بوه سرکفتن هجوار